bantu bacu meze mute? Ubu noneho tubazana inkuru ivuga ko Perezida Kagame yayoboye inama y'abaofisiye b'ingabo z'u Rwanda igako. Perezida Paul Kagame akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda RDF kuri uwa gatandatu yayoboye inama y'abaofisiye bo mu ngabo z'u Rwanda yabereye mu ishuri rya gisirikare rya Gako mu karere ka Bugesera. Ni inama yabaye mu gihe u Rwanda kimwe n'ibindi bihugu bugarijwe n'icyorezo cya corona, ndetse yabaye hubahirizwa amabwiriza y'igihugu yo kwirinda iki cyorezo, aho abantu basabwe guhana intera hagati yabo. Amafoto yatangajwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro agaragaza Perezida Kagame agera ahabereye inama yambaye agapfukamunwa nk'uko amabwiriza bivuga, ndetse abasirikare bakuru bari bicaye bahanye intera hagati yabo. Ntabwo ingingo zaganiriweho muri iyi nama zari zatangajwe, wenda n'izijya ahagaragara mu gihe kiri imbere tuzazibagezaho. Tubaye duhagarariye tubibutsa gukora subscribe ku batarabikora. Naho ubutaha, bye bye.